Engka gagayak katang kaya ilawi na maraka-raka mo pasaman ni di panawala pung Allah Ta'ala di panatarimi pung Allah Ta'ala perlongatta aja na perlongatta milo iroba tapi watun na iroba yen ya samakada pataralameman ni agatta napakilo balu pataralameman ni yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Desa Damai, yang kami hormati dan kami muliakan para petugas SARA, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada hari ini. Begitu pula yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anak kami dari Pondok Pesantren Nurul Asar Talaweh. Hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, tapi insyaallah memagi-magi na padang kaki nama sayfu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrillah. Kepada syukur mapuji tanrigang kalori seserajan nafu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rilan na ye wattu barakae padang kesiki madepu-depungang untuk melo papole siddi akatta. Ia nari itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya makada angkai pugang kai acara mapakoye setiap tahun kita laksanakan samanna itu kinrengan narekode na ipapole nasaba angkangan na papuji lauri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yana tunasabari na makara Nabi ta man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi nasa tau pojika si bawa ka maturil surga pamasina pung Allah Ta'ala mamuare bari insyaallah padang kamana muki angkai rilala papojita lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nato si bawa nabita tama surga. Amin ya rabbal alamin. Ya natunapa yang kanang kawattu nabita makana sininna sahabai misemoga makraniga salis suratku. Makadai sahabai ya Rasulullah, engkau mau pagapalalengi salis surattah. Tanyaga nasa iya sa iya manangi sahabat salis surattah. Aga nasa nabita bukan. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Wajar nareko angka ko mapuji lokoya nasa nabita. Wajar nareko muturusi salompeko nasabak muita tanca-tancaku mita akka bicaraku gangkanna wajar nareko mata perika nasabak tuli aswani ki isi bawah. Jadi ya Rasulullah niga na pala salis suratta iya ronasa salis suratku ya angkai denang kanite tapaku denang kanite tanca-tancana lanro aleku nasa nabita. Denang kanisangi makada magro akka bicaraku okomi bawa sejarah nita na baca na tulit-tulit pacara makada makui sifat na nabita tapi maladda ima puji maladda na taparika na iya na nasa nabita salis suratku nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu insyaallah idi imanan na iye termasuk rilalan na salis suranna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya dekna kurangi makada salis surah kinabita yaitu taloi ko yolota ko wanreta waddi mo ijalli-jalling tapi dena waddi tappayala na rekode panapura pacramai maka mau bude ya apa makurang itu apoji ko nabita tu nakade matu tahu ko moro makai bela ai tallo mi mattu mi pale na lowa
Padahal tania idi uranewi angkamu tallo tak dua. Nama tania ye tallo na sabare he tania. Ye bukan. Cuma makadai magi pelen angka tallo, magi nangka sokko, magi nangka loka. Ternyata tomatoriolo tak macah. Pada padanna ye pura loro na paijama talai pelaksanaan perayaan Maulid. Pasti angka to maluaseng. Pasti angka bawa ni li sunan ni siwa keluarga na angka nyo tallo iya ko tallo mani malini bawa sirak natap na patarang alileta manre de gaga malam baca fosi tapi ternyata tidak seperti itu magina adu cidia katai mapakuye nasa ternyata di situ ada berkah di dalamnya nah padahal mega mana moji tallo tah iya ko pikiri kiji masempo mi talloy na reko idi melo si pante malli dena maria tapi magi na iya makko yes malah daya cinai nah so di situ ada berkah iya angka barakana ayan itu napai makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kulli haqqun haqiqatun sininna tu anu de cenge engka manang isakna engka mana hakikinna sinina to lebih yang dimuliakan matu bilo jelaskan ni makada magi nang katello magi nangka sokko, magi naga bura loka, magi nangka loka, ko udah pimoy. Iya mi jolo melo ijelaskan makada magi na bulan Rabiul Awal nabi ta'ri jajiyah. Magi na yoro ular Rabiul Awal le dapat tentungi fu Allah Ta'ala makada okko jajian nabi ta. Lalu kemudian kenapa hari Senin? Lalu kemudian magi na dan niari. Ini yang tiga dulu yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan itu penerapi setiap pak. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan? Ternyata waktu nadek penajajian Nabi Muhammad. Ya, di luar dari perencanaan ya. Magi kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijajengi bulan Rabiul Awal. Ternyata iro waktu di panajaji Nabi iro tahu banyak kebanyakan manusia waktu iro. Iya. Maka da iro bulan Rabiul Awal bulan macilaka. Bulan macilaka nasang. Jadi gaga melo mulai. Maka da rogi kinasa ko ye bulan Rabiul Awal roi dangkan loma balu pekku tanada rogi na di pajetu mo loma balu mo rogi memang nah sige jok kahiri loma balu tanah insyaallah ke pengalita tanah dia rogi na sa iya na yasa maka da rogi memang yokko bolana di pana loma balu magai na sa engka keyakinan na maka da bulan Rabiul Awal ye bulan macilaka pada mo itu ko engka to itanai ibu engka to biasa itanai makada magi mujok magi de tajoka sona satu makada asota dan na posiku iya kode na tadan na posita watuero berarti makaleng ini tamalampe imal lambace topa tigere nalai de cetat dan na mui iya coba na de na tadan na kamakabungi itu gere jadi ia mana na salah satu hikmah na taruh pun Allah Ta'ala gangkan na bulan Rabiul Awal angketu najajian Nabi ta mempacaji Nabi ta kribuk na iwan walino untuk apa? Untuk menjawab tantangan masyarakat Arab pada waktu itu. Maka itu bulan Rabiul Awal tanya ulama cilaka na samagai angkai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rijajian ia ulangi. Ini salah satu hikmah yang perlu kita ambil atau perlu kita petik rilalena. Nah, aga hikmah yang kedua makada de na wadi kima pite-pite narekomelo ki papole de cing aja pite-pite waktu lalu kamu ni pite-pite makada iye patun na iye panu ya anggota pade na makpakwaro narekomelo ki mebu de cing tidak seperti itu dia na makpakuro lena iya ketika kita mau berbuat sesuatu jangan pandangan makaja tai makarai iano yang penting dia membutuhkan pertolongan kita teringi jadi dia nawading tunda-tunda tuh pite-pite nariko persoalan kebaikan yang harus kita sebarkan di cengeng melo oleh patah berre sini teman-temanku yang dimuliakan oleh karena itu
Contoh lagi yang kedua. Narekomelo ki toba nang kame mana metto ililalanna atitta. Baik itu narekomelo ki mebbu deceng. Ya rega melo ki tobarangi sinin atas salatta. Nang kami mani metto rilanna atitta piga ulaloi magai nasaba iya tu situnganna tau tongat-tongat tak melo ya cinrolai okulanna watakkalita. Ia na yasa makada taudenang kana mabelle inilah imam kita imatta na itu ya imam salat dia adalah imam lahiriah kita imatta tapi ko masuk ni pole ko masiji ini masuk to ni pole ko masih ni gamelo tapancaji imam iya na he okui ati macinotta sini tomotakku yang dimuliakan oleh Allah jika mate ni makada ibu ini mitu oli tanya to ini makan makwaro biasa engkau makun rai tapi tanya tu idi wasong koi ko baru coba na lengi iya ko engkau pelek ya pada mi pajani tapi tak dampang akak pajani haid pajani macare tapi tak dampang akak nak kada ai baje pikowele udio pacing loro pilau masam pajang padahal pajani macari pawatuna purai masam pajang isa tawi wadini masam pajang subuh maka dah mau pi elepi inilah menunda-nunda namanya kebaikan samana idi melo matore watue itulah sebabnya kita tidak boleh mencela nasa itu setongan na watue pun Allah taala hakikinna kutu yaitu napai tantangan ini Allah menjawabnya sehingga ya nabita ijajengi pula Rabiul Awal untuk menjawab semua tantangan-tantangan masyarakat Arab pada waktu itu maka ada bulat cilaka hadirin yang dimuliakan ketika kita mencela hari maka sebenarnya puangnya tu situngan nalai cacah tapi engkau biasa mapiteso digaga maja engkau biasa makan ja di nomor jaga kege ya sama kami makan ja kotor biasa masalah pahat tahu engkau tu ya sok kami makan ja waktu kami makan ja secara hakiki kege wariki contoh dah engkau na waktu gurutah kali siden reng gurutah melo loju pandang dalam riwayatnya ya gurutah narekomak kari tete arwa mesti jam 8 kita berangkat engkau ni supiri matajan jam 8 engkau ni supiri matajan tete arwa tapi liwani tete arwa demo pana kedo gurutah kondo tudangan nah magina pana gurutah iye de pana kedo biasanya aku makan jam 8 mesti kita berangkat jam 8 si tengah namani asirat nena pemakai tu batu tojok kalau juk pandang pas okko lawoi jamaah yang dimuliakan pas okko lawoi okko lawoi engka ajulopo tak dan aku tangana watat tanah ternyata diperkirakan benenge jokai guruta jam 8 pas narapi alawoi otona ancuruk nataru iro ajulopoi yene asa waktu makan jahe kira-kira niga podangi guruta makada angka aju lopo matu tadanna okoro yene asa makada tahu tongat ngemat paletuk lilalenna atita cuma ma biasa midik na melo ituling ma biasa ndela melo yang kalinga Dina melo yang kalinga yero agagero makade janjin tuntan tintung jam mutam itu takku iya nama mencaji par sehingga ia tahu tongang ilalan nawata kaleta dina nulle mancaji imang magai nasaba de na gaga tahu de na yang kalinga ko makmungi aja nama lat de bicara roh munripa tingkat tinggi roh munripa sini na tomatoku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, kenapa hari Senin? Magi na asona asining ijajian nabita. Ternyata sininna nabiye siwa surona pun Allah Ta'ala. Ijajian angka jaji satu angka jaji Senin. Ada yang lahir pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang Siddi manibaw as-sodera kana jajan Nabi siwa suroi yaitu hari Senin sehingga nabita ijajian okko asuna sininge. Apa kelebih pun Allah Ta'ala ko nabita. Hari Senin dia dilahirkan di mana Nabi dan Rasul.
tidak ada yang lahir pada waktu itu. Dek gaga jaji waktu nasini. Alele nami nabita nabi siwa suro jaji riasona asini. Jadi waktu na itanay nabita ya Rasulullah. Magi na angka kima puasa riasona asininge. Aga papibalin na nabita. Maka da iro asona asininge. Asori jajiaku. Lalu kemudian asona paturungan pun Allah Ta'ala aku orang malabih. Mancaji sunnah lori seseta hadir yang dimuliakan. Jadi dena marigaga to puasa asona asininge. Magai nasa maka sana macindro lagi okko nabita ma puasa hari Senin, maka kita bisa ikut hari Senin berpuasa sunat untuk ikuti sunnah Rasulullah. Tapi engkau mau pas sunnah nasidi kamu makai nabita ma puasa karya aso aja jaku. Jadi nareko aso salasa ki ijajiang ma puasa toki ko salasa. Jadi dua ngaso ni ma puasa. Ma puasa ke sini juga itu adalah sunnah Rasulullah. Ma puasa ki asona salasai sunnah nato nabita. Magai nasa makkani ma puasa kari asori jajaku. Di salasa ki jajia puasa toki. Itu maksudnya. Sini nato aku yang dimuliakan. Agak hikmah na ye. Ternyata hikmah angkai waddi ya lala Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Ternyata pada bulan Rabiul Awal juga beliau wafat. Mate okko bulan Rabiul Awal. Bahkan asona sininge na mate nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aso sininge jajiang. Aso sini tu na mate. Aja amma yaro idi makotoro idi. Aso salasa kina jajiang. Aso salasa toki na to mate. Berarti ya ko insyaallah mapuasa ki lori asuri jajiatta. Nang kamu puasa berarti husnul hatimah insyaallah mate na capuri ki deceng nasaba de tu gaga tahu de gaga to melo yasa ma puasa de gaga maka okko yolo tamana ma pidato maka he ita ka he ma puasa ka de gaga maka maluasa gitu ma puasa iya tu puasa ngi maluasa ki jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Wadi jadi ibadat yang lain tercampur oleh riya melo yasang. Tapi koma puasa dia gaga to melo yasang. Jadi marilah kita senantiasa untuk untuk memasyarakatkan yasangnya berpuasa sunat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga. Magina dan niari tanya ela ciseng. Magina dena tengah soh nejajian nabita. Oh ternyata hikmahnya yang perlu kita petik. Sini tomato lebihku yang dimuliakan oleh Allah. Iya waktu dan niariyeh. Jam 12 ke atas. Iya. Jam 12 ke atas. Ternyata narekomeloi layang kalinga doktor ahli. Maka doktor ahli nigi tahu dia nama tinro. Tuli makode na matinro tete 10 letu tete 10 2 iya tuli makdoja maka sebenarnya ginjalnya akan bermasalah nasaba iro watuero jam 10 ke atas berfungsilah ginjal untuk detoksi batuanna na pacingi iro lasai racun-racunnya tama kuatak kelewat tunaso. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua ia ku asoi minimal siaga liter wait inung dena marigaga 2 liter 3 liter tidak apa-apa tapi nareko wani nareko sijam melota matinro aja na taino we satu gelas atau 2 gelas nasulangi mi ginjal ini kalau dokter kesehatan dokter. Tapi ternyata ketika kita melihat dalam pandangan agama sini teman hadir pandangan agama okkoniro wattu mustajab nataja kipuatta maka he oto mana ni untuk mengilau ko ya nasabaya ko angka gaga yak katai sini tomato yang dimuliakan asuni ilau rifuang Allah taala angka gaga yak katang kaya ilawi namarakka mo pasaman de panawale pung Allah taala de panatarimi pung Allah taala perlongatta aja na perlongatta melo iroba tapi watunna iroba moto ki ritengah benih moto ki iya, moto ki petengah benih minimal misalnya jam 4 lah dulu. Peterter supaya subuh aja na tetiap atau moto puran itu mas sampainya sunnah tahajud jolo
napa mabitir napa mangilaw ku pung Allah taala to matindro si pengang matindro ki pengang tates tengah nama ni pitu to moto labas supaya subuh. Tigre. Jadi kita ini mesti latihan sini teman ki hadir. Jadi kau engkau gagak kata ibu ada doa-doa yang kita ingin supaya Allah mengabulkan. Oh tu tangga beneki. Oh kuni rumon rumah darari lori pung Allah taala mangilau puang miti wai matata puang engke tu kasih ambu anakku tulia mero 02 itu limelo na jampangi nangka kasih he 01 ka asal daya kasih puang puang tegre puang tapasit di atikku ambu anakku pada tu asid dingata si Nabi Muhammad puang tapas suku-suku kasih papojina ambu anakku koya pada tu pesuku-suku na papojita okko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makro pada dongata aja nama kira matel pun anggota na halo yang lagi manro kamu kaje kowe kega sanro kami na jago mo kowe wah sanro sih kega sanro kami na jago tapi de toga ga kowe de gaga lo mi mas sanro ang kasi ambo anakna jallo kani makar angka sanro wanu akuryase makai bela akade sanro aga takataina makade ro ambo anakku samanne tuli jellini matanna ko mita nak darah makada kade na mariga aga macaw-caw biru ni made na mariga macaw biru tapi tuli melre allinna yenor panrasai kana sawadi tuli macai toni ko boleh engka kira-kira waddi supaya iro waddi kira-kira waddi upake-pake wasanro supaya iro ambo anakku kasih macoco itu pada anak manue Allah man rasa kidi lakai urane man rasa melo ki pace pada anak manue maka de engkah tegere maka de engkah maka de bici na pele na bici ini maka dah tangkaling ibu pak bici na sanroy maka de aga maka de panreng tai poci tangkaling moga ninga mangkalingai aga bu maka de panrengi tai posi la ilaha illallah si senna latu ko bolana naik burai ko jokkan yang anak na melo lo dara melo galunge iya ko elei naik burang iteng napa na koti tai posina napa na taro na campuru pajalo na topa na pake na pinung yang anak na iya ko tanga soy naik burang kopi nala si tai posina na campuru si okko kopi na paningo si anak na iya ko wani na resina ibura si milo napanal sa tay posina na napana campuru si oko milona ambuana na pinu ngasi aswan ni mapakwe aswan ni si sanna yaro ambuana na kasi de na ulle loke gay de na ulle makare salada loy galunge mat dompeng tatte sa tette pitu na jok kalau do lo galun na mat dompeng tatte asira li sume manni magay nasa tuli angka kinita oko dompen na tuli makadahalo bapak Idi mato pakui bapak ibu. Idi mato pakui. Allah. Na 10 apa boting ulangnya? 10 boting ulangnya. Ya ko makunray tabe tadampang ka dito gaga kue kapay gaga. Ya ko 10 boting ke 10 toy macay baju. Iya ko urane, iya motoy pake, soy moto ko baje kasi lo boting iya ko makunray de. Tapi de nulle lo macay baw, de nulle malli waju baru. Na sa ambo anak na de nulle makarisoy. Ni ka pakui ro. Ni ka pakui. Tanya tu ya makada nasa tuli angke tapat ani tak dompen na la ilaha illallah gangkana sisanna capu tai posita patulia ro bacana makada iya pana paja mapada anak manu macia ko iya nareko capu tai posiku waruni la ilaha illallah pinungi sisanna capu to tai posita lele ni sapa tai posi lenge ini mato pakku ye la ilaha illallah magi na dito moto tangaban ni bo pak moto tangaban ni ki madarari ki lori pung Allah taala
insyaallah na tarime perundungan ta pung Allah taala na de nagaga wadian remadanung sangadin na ku pung Allah taala simata. Ia ko ni puang yang mangilau aku ni puang Allah taala, jangan kepada yang lain. Makhluk itu nareko aku kita itu mangilau dan bisa menjadi kecewa ki nareko dia sesuai si watak katai. Tapi coba kita menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujuki madarari ki pamiti wai matata lori pung Allah taala, maka itu malaikat amin. Amin. Tarimai kasih kuat, tarimai kasih kuat. Maka alhamdulillah, maka insyaallah ambu anak tak akan samba sayang kepada kita. Sini teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang terpuji. Yang tunapai makada. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi, dia untuk suka pun Allah Ta'ala sangadina untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narekoman nasu indo anakna. Milo dampang indo anakna makada. Ya Rasulullah, tak dampang ka mamatai agagaya naswi. Makare Nabi tadi nama rigaga nasaba anu mamata memami lainasu. Angka gambu anak tamakoroh. Insyaallah angka. Ia ko mangui angka gambu anak tamakada dena nama riga gandi nasaba api metto yawana. Mako gara bicara nambu anak tako kumangui ini tu makada. Tapi Nabi luar biasa subhanallah akhlaknya. Akhlaknya subhanallah. Maka tidak apa-apa dia nama rigaga. Kenapa? Nasaba api mematto miyawana. Ya po ini saya uranewe mau pacaran biasa tu makuah. In manoko sia tahu no je manasu yang sia sama nasu tu lima jam apa capu matoi. Gangkan nak ada mani buku bale. Engkau tu makada ia kuna bitta upanna dena poji itu agagai nanrewe nasorowangi napahani benena makaodi na poji dena manoko. Ia to saya tahu to mak tanya to wasang ini tanya. Ia ko dena poji lakkan makan nale de ia capuri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita teladani kepada Rasulullah? Yang pertama adalah akhlaknya yang mulia. Akak bicarana luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini memang tahu si denrengnya malompo sadai tapi insyaallah dia itu nama kosara. Beda tu makosara isi malompo kamalompo memang misadai. Tidak apa-apa. Tapi biasa tahu engkau tas sela-sela konewe ki bicara masa napa nang kalian ki malompo sadata tapi insyaallah kita rubah nomo malompo sadata tapi di nama kosara mak bicara. Nah upan nama kosara tapi mak bicara Bapak sekalian. Ia na yasa makar to matoriolota aga nasang nareko pole bombar rajai. Nareko pole bombar rajai akatan niki okko aju mata dae okko basie sarekom mangi paja pi bombar rajai napa papaja to ni pakatan nita aga batuan nero batuan na ala upanna engka persoalan dalam kehidupan kita to malli binengangi makoto dalam pemerintahan juga seperti itu atau ada pekerjaan-pekerjaan yang kita urus de nawat di makada mak bomba ke sama bomba wae nareko mak bomba ngi wae rajai pol mak bomba aja ni koyo batuan na ada nareko engkai mak dumba arota Bapak Ibu sekalian nareko mak dumba arota kemudian samanne mangesu-ngesu ya rona pesatta samanne melo macalla matata samanne melo tindra ye bulu-bulu agasanna wiluata aja jolo tapuan aja jolo tangapau aja jolo tang berekada upanna berekada ki nomo anu cocok tatatoi de inu letari metawe magai nasaba liwa ikosara nama pau nomo anu cocok yen ya sama kada timun nama puada do cilin na tawe tarimai ya kodo cilin na tawe tarimai wadi jadi tama telinga kanan keluar telinga kiri wadi to jaji de sisi na tama lantai cocok ro jama cocok ro pau cocok. Tapi karena kita dalam emosional na pesu matanre yaitu na pai makada yaitu dumba aroe tanranna na pesu matanre gangkanna iyer tu wattu nasang na tomatoriolota tudangi patudangi jolo nyawata
tudanganna okko paradda nyawata okko tudanganna kadir ulawanna Allah taala patudangi okko kadira ulawanna Allah taala kege asak patudangi masalawa ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ipasyamma elo wakacicang Allahumma ko pamula putiga roy Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lattu ko posie napayamma si elo ipamulai si wakatallu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yamma si elo cicang ipaterru ilo ko posie tanra ko posita ya ko tannan ni matannan ni tamapuada ni agi tapau insyaallah tunru tawe magai nasaba atitta mapuada atinna to tau tarima atitta mapuada atinna to tau tarima magi na kopo sie tanra yen tiasa makada mula jaji yesa mula jaji asanna tu posie itu makwe yentu napai to motoriolo ta makadai madodong nyawana poe madodong nyawana anak muna makadai lesse sumangana lesse sumangana agar pakai to mototta bismillahirrahmanirrahim naina panala yerway bujut tamatinna napanataro ko para limanna napanataro okko indo limanna napassay posina anak tawiyatta napanabaca bismillahirrahmanirrahim Yasin sallallahu alaihi wasallam wakapitu wakasapul siti naina panapakoy napana palis alhamdulillah gangkanna saba na sabari na madising ananay ina na doktoro ya pwede po tapa doktoro si di na marigaga cuma ang kamiyasa makada itu salawae niga sa yasin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yasin sallallahu alaihi wasallam itulah yasin situngan na okulan na korangi niga na maksud nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maksud makada yasin jadi nabita tu asanna yasin sallallahu alaihi wasallam tapahani nah magi paling aku proposi magi rumah jadi tanra tetesiaga ni je ditopa ditopa de tanra itu matu apa tanra iya ni semula jadi upanna tu 5 peddi ini upanna tu 5 peddi ni mula jajita sumangata sana yer tu 5 peddi loni madotoro loni kega mabura tapi tu 5 peddi mopi sitonganna loni passadie aleta tuli tatobaran ni sini dosata nasa macawe ini tu pani nasa macawe ini tu nasa dia naga pabura wadim purai tidak ada lagi obat yang mampu menyembuhkan ia sangi sumanga nareko tuli mapeddi ni seding passadia ni aleta tapi dito wakada milo ni mate makada ma passadia mi aleta iya mi ko sijakkai lo ya se mapeddi berarti lo mo kimat dokter penyakit mami itu penyakit mah iya mi ko ya ko ulu atita lo ko posita matuli mapeddi ni ro iro tu matto batuan nama kade guruta hati-hati ni sini tu aku yang dimuliakan oleh Allah aja nih partarusi monri pasi di partaru ya makan kau pasambungan nai monri hadirin yang dimuliakan nah aganna pale nabita perlu ya cinrolai ahlakul karimah yang sungguh luar biasa manasana sama kada suruh nabita manasana sama kada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi luar biasa aganna wadia cinrolai kedo lampuna yaitu napai makada to motoriolota gattani bacciena gattani baccie nama lampu asetanange na tetto mapada alipue sia tongal lino letu akhirat ya dia ko engka to matanang ase nang kamu baccina cinrolai nama jekko asetananna berarti na balle ya lena tanya itu agasan na baccina cinrolai tanya elok nama to na cinrolai iya na yasang hadir yang dimuliakan na balle alewe ko apakir nah kegia sangi balle alewe contoh bu biasa tu ya ko engka
Anak-anak, iya ka engka tamut to, biasa engka tamu lo bola Iya, biasa engka tamu lo ko bolata. Iya ko engka tamu lo bolata, lalu iro apo tagi anak tadogi tu lari-lari ko yolo na tamue makere-kere kiga. Kere-kere ki. Kere-kere ki to? Ya, ko makere-kere ki tuli lalan itu matai. Dia na pahangi. Dia na pahangi anak ta, dia na pahangi. Si senna ma tu mat ni tamue. Mat di tamue. Ikuti ni kantong Maka na engka golla-golla mualahe. Si senna madap ya anak-anak na golla-golla. Pada siseng aga sana sosok ko pulu bolo na popamanu. Nasa golla-golla na nana ini gaga. Maka kege ndo kege nene golla-gollata. Maka matteru iero limanta okko popto na popana. Angke golla-golla pas mualai. Allah ilaha illallah. Golla-golla pas lengi. Gangkan inilah yang terjadi. Ipa biasa ni anak itu 5 balle. Dena isadari aleta. Maka ternyata ipa guri anak ta. Ipa guri apota 5 balle. Nasa biasa yang kagolla-golla. Pada pagasana. Pabibbi mi bawa panna. Lele ni matu wijatta. Lele ni anak ta ko sikolang itu majaguru. Maka engke pajaguru golla-golla mualahe. Ilaha illallah. Ini naman jadi masalah aku kuye. Iya nasoting aga le nama jaguru la ilaha illallah. Nama pusi kasih guru Iya. Ini yang terjadi Bapak sekalian. Jadi mesti pembelajaran ini diawali oleh kualita jolo inilah puto matua. Bu, biasa mau kilo pasai itu? Biasa kan ta melo macue. Apota biasa. Biasa tu makada ando nene ya ekologi pasai aliang abanno. Biasa to? Season na pole ki pasai. Makada niya anak ta. Ndo, kaya banno mati pa balu-banno Mana kaje mati nang kamapal lepo-lepo. Berani yang puno kita kira. Inilah yang menyebabkan sehingga masuk ke dalam hatinya. Si senna bajana bajanna jokke anak ta lo pasae nita moy pa balu-banno apa lepo mak engka moy jero palehe. Inilah awalnya. Iya mana naman jadi persoalan situngan na kualita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia dunapai gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambudalle. Ia koloi mak balanca misalnya ko pasai atau pak balu na tanai ni mangi makada siaga harga pasna iyewe agagat tabu pak makutane santri makatabe puang magi to makada siaga harga pasna makada mitau ka nasan na ia ko mak balle pak balu makade siaga linna iye nakada 70 sebuh itawari ma to 50 sebuh nakada dina dapi modalana Sisan nama tu isalai 5 meter isai goran makai tala ni wasang dia napi mulai na itu kiri supaya agak nasa guruta supaya mak barakai ya kita orang kode nama baraka siaga paling modalana 30 milima semodalana nasangi dia nada guna 50 sebuh itu kiri tapi tanya tu gak tahu anu ko dia gak tahu tepu tidak ada. Inilah sebenarnya yang harus kita ikuti kejujuran tetap kima pada alifu sini teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kima pada alifu dapat guru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegere Nabi ta koma balu Nabi ta koma balu Nabi ta cinroi ma balu. Iya Nabi ta denang kena rogi ikut cara ma balu. Pak gua angke makutana tawe. Siaga linna ya balu-balu. Tabe iya modalana 35 sebuh. Tapi mabela-bela gitu boleh ya lah. Kira-kira tuh 20 sebuah nuna tuh tambahan nah jadi siaga memang nih. Siaga nih Bu. 35 tambah 15 lah jadi 50 sebuh. Dena mungkin nali yawana 50 sebuh. Dena mungkin magi nasa nisengi makada modalana 35 sebuh tampana kasih 15 sebuh. Minimal 70 sebuh naleki duit. Daripada tu balle maka dia nabi modalana la ilaha illallah dia barakana sagurta pada barakana itu melo ian melo le ilolonga barakana mi guys ini tawatakku yang dimuliakan oleh Allah. Contoh ya dia tu apa contoh ya CDP mani contoh yang kedua sini tawatak lebih demi apa terkadang kita ini ragu ki kuasangan pun Allah taala dia tu malada tu makare biasa bah Allahu Akbar ilala sampajata Allahu Akbar maraja pun Allah Ta'ala
Allahu akbar maraja pung Allah taala sisanna matu tolo ma balu de na malad na makana maraja puange kega bangsana tabe tanya to idi wasan tanya ye napa ka barani pawina sa tanya idi ye barani ka pawina sa tanya idi contoh ipas campur-campur ya kasih bonyo-bonyo si bawa macan ninge si bawa macukai nah pada alinna seharusnya ia roga gairo lay pisah-pisah maka to kita coba iya toro pa coba iya to miro makanja na coba tanam macaning iya kemakero pa coba aga makare pa balu ta coba moi dua panasai ta coba iya to pa coba ta sikarau nala Tasikaro dia nama lina sama Sony. La ilaha illallah. Yang mana nih? Inilah semua sebenarnya menghalangi jadi keberkahan hidup kita. Tak coba gara cobaan mapasan yen ya sama kada patara meman ni agata napa kilo balu. Patara meman ni contoh narekomelo kilo kana balu. Asam pajak kijolo mangilori pung Allah taala. Bismillah tawakkaltu Allah. Puah dia kasih pakulyaku puah. Iya tugasku mi kasih mak balu berusaha puang ini pataralai puang ujala pa angkatu bacaan tu motor teriolo ujala punna pasa ujala sinina papasa barakallah ilaha illallah kum fayakum warung-warungnya warung-warungnya dia nama rigaga sanu-sanu ngang yang penting ya kiki ko pung Allah taala tak coba garet tatar kula natita makara pung Allah taala patarale pung Allah taala patarale tapi sani iya ro macukai lengon rona iya ro bonyo letoy on rona iya ro macaning lengon rona tentu pada lain mana alina ni ga melo melli di bisu pikiri ki makani ga melo melli bonyo Allah angke matu atta boleh digaga isinna macuala dani capu isinna aga na podaki makadar poh na loko malyang aga sana iya ro buah-buahange iya na ro bonyo-bonyo tire iya ro bonyo-bonyo tarala ni bonyo tire cuma kita tidak yakin kepada Allah sehingga campur mana iya ro gagero ni ga pare meli ro macukai ni kasih pak mangidang-indo anak ta tapana telepon ki bapak kendo ki gagaji makandange lo kiyo me machinda kan macuka lo malyang aku pasan macuka tarale macukai aja memang nero macaninge aja ni pangu pacera main pojitoi cuma terkadang kita tidak yakin sini tomatoku terkadang kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah tak coba mapakwe maka insyaallah mabarakatuh sitonganna jama-jamata yang terakhir pacapura yang terakhir tasaparanga oko lanro aleta waktu tama bicu kegia denang kana gese sanro pimanae tasaparaka Pak Bu Ibu niga biasa mau pimana biasa pimana toh kega kira-kira denang kana gese anata idi aga denang kata gese aganna denang tagese oko anata tasaparanga gare makare kega aja na pare tapi kiri ki apa ti semua tu kupura ni lopau ti semua angka hubungan na iya matu kega kira-kira dia nang kana gesai iya ro dia nang kana gesai itu sandro pi manata namo idi aga de to nang kana gesai ro yang pertama ia itu napasata aku mau karo dia kana gesai kemudian yang kedua isat na kanukue ilalang dia nang kana gesai sa bang kepa buku dah tegere iya na tu napai hakiki na ye hakikin na ye cicing pakuling atau le pakulero idi mani bawang iya po ya sembara kumakare ki pakulero ipateroy ya ipateroy biasa ki bangkali nang kena biasa ki natuli aga sana makkade to motor yolota nareko makkadi pabange Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa engkau tahu irita. Gayero na piga uyero tahu ero. Dito gajero na anu salah-salah miro na piga aga sina pagogiro.
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Napa kue indo liman nah he. Nataro kue tujun na ingat nah. Napa kue tujun na matan na wag katallo. Aga na baca kira-kira. Aga na baca. Biasa napa guru tahu sa si Yusuf, tapi ulangi pinggang. Ya, marhaban. Ya habibi. Qurrati ainin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pabasogi, puang. Ajat pabutay mataku kolino. Ajat to pabutay mataku ko ahira. Kapasirun tu kasiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalu. Sanu asan na ye. Palodoang asan na ye. Magina oko inga Magina oko inga Magina kanukui na pake. Nasa kanukui ka matadda iye kanukui. Di nang kanaburu iye kanukui. Iye to na situngan na ipake kumapisa kita pililaw pawi yolo. Dilaw pawi yolo. Ye, nasa pagkana pura na pacapurang, dinalupa ujolo yaro. Ye. Iya tu. Kega ya sabuta kolino. Iya go mila iya go makuye. Tanya. Hakikin na ya sangi buta kolino. Mila matanna. Makada siaga ye, nakada siddi. Weh, may panalang kabuta. Oh, ternyata nisa makada siddi. Tapi dia nang kana makada Allahu Akbar bahwa gung Allah Ta'ala maraja pun Allah Ta'ala. Dia nang kana baca makada kul huwallahu ahad. Puade makada pun Allah Ta'ala siddi. Dia nang kana sujud. Dia nang kana takabbere. Dia nang kana matahayya makada siddi. Macabawi makada siddi. Nisangi mataru-taru makada anu masalah ye. Anu makanja ye, tapi napas jamu mopi. Napoji mopi mebu anu masalah, berarti taubuta nasa tori pandritata makuye. Puang aja tabuta mataku kulino puang. Batuan na ada, narekomema yer anu tongang, anu coco pa patatung ka mapara tatun na alipue. Istiqomah kan hatiku puang untuk papole yer ya sange deceng letugang ka matiga ro na ye napasak kunyawaku tiga ro. Makur ya lauri puang Allah Ta'ala sentuh lagi hadir. Tapahani boleh? Jadi mesti ita tong ide cenge, ita tong isangi sampajang, ita tong ibadah, sunnah na nabi ita tongi, iya na yasa tau dia na butak kolino. Nigi kita dia na butak kolino, maka insyaallah dia na butak ko akhirat. Nigi kita butak kolino, maka dia akan buta di akhirat kelak nantinya sini tong. Dia na siruntu siwa nabi ko butak kolino. Nasa magi, nasa dia na melo macindolai salompe na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terakhir, baca puratongan ni. Iya, baca puratongan ni. Dia nak tambahi. Itu guru ta biasa kong kay. Biasa kong kay guru ta. Maka day tawe, tabi pong, engkau tabara-bara kaki jolo pong. Maka day guru ta magay, engkau kasi anu ta anak guru ta malasay kasi, malasay. Maka ba? Akan baca gurta. Ibuktikan ya. Tangkalingay. Bismillahirrahmanirrahim wa katallu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa katallu. Kemudian agapin ya safi wa katallu napalay tutu surah Al-Fatihah. Biasa tu nak buat gurutta Ustaz Yusuf makada boleh ko Nur Muhammad Pancaji. Ia boleh tukkan Nur Muhammad Pancaji. Mutama ilala musia mama aja mancaji lasa mancaji awataku wa talanru alaiku okutubun na ada. Bismillahirrahmanirrahim. Akura si senna cicapi buah cicapi ya. Bismillahirrahmanirrahim wa katallu. Bismillahirrahmanirrahim wa katallu. Nappato masalawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa katallu. Nappai baca makada ya safi wa katatanya saping ya safi wa katallu nappai susu Al-Fatihah. Kopura yaro tapanawarun itu gurutta. Alhamdulillah pas sabarang sabana sabari barakana goyaro banda doa-doa na gurta paje malasa na nae paje malasa sisenna angke ustaz sema ceramah makko tatto ko yolo albiratta angke ustaz sema ceramah ustaz angke rona sae nureta malasa jappi jolo
Engkau bah talen namai para moy ubaca para moy. Para moy ro. Maka bismillahirrahmanirrahim wa katallu. Masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Napa al-yasafi 3 kali. Itu al-Fatihah. Turan ni jauh cinampa. Turan itu turan cinampa napa ninu. Yen nange pura lau doangi. Talan ibu tapi nong ya pota. Sisan na pino apona. La ilaha illallah dena paja tak tambah la sana. Mana kena tambah la sana? Apakah iya nange bismillah dena nama baraka? Iya garo nange salawat dena nama baraka? Atau iya garo ya sapi dena nama baraka? Atau al-Fatihah dena nama baraka? Situnganna tanni ya dena nama baraka. Sejak ditetapkannya, sejak lipancaji yang kepugang karena bismillah mak barakah mat taru letu kiamalino. Maka to paro salawat selama salawat itu ada, maka selama itu juga dia berberkah. Maka to asanna nabuang Allah taala ya sapi, asanna puange tata tidak barakah, apalagi al-Fatihah indona kurange tata barakah. Kega pal dia nama baraka, gangkan dia paja tu malasa, timunna paciramai dia nama baraka, nasa magai, nasa tulima balai. Pada moi tu aku timui siwa aku ingat pada moi masuk aku timui siwa aku ingat cuma engkau mi dia nak balyang engkau tu pak balyang kega pak balyang ye timui pak balyang jadi dia nama baraka ia orang masuk ia dia nak kena balle ingat dia nak kena balle ya baraka ia angkai masuk ko jadi ia kode pana tulle magasana ia ko idi ia kode pana ijami yewe makanja tu magosi materu aja na iya tapake buah nomor siabu gitu mabura siabu ki deru le pajai na tu magosi le mopi tapi nareko paja ni magosip tapake ni tapi kau biasa mopi magosip iya na ingat ta masote iya na ingat ta tapake peko carada pakai carada purani baca nangero nape pacuro yero pacuro ni pajaloe napa yare ino ni idi na jolo taure leta idi na jolo ure leta katis setu makai pagosi mo pajaiya iya tisa leta tu itau idi na ure jolo aleta ya ko matanna ni aditta maka insyaallah bai oko timui mabaraka makotoro oko ingai mabaraka sini tomatokku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kira-kira inilah barangkali yang sempat kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan insyaallah itu Nabi Muhammad SAW nang ngakui ki maka betul-betul ipoji ko Nabi. Mari kita berdoa.